In Java in Mizoram Journal chuan chibai kan bukin du sakna kan hlana chau voin hi April ni somni thole ni sang ni somni le pakhat ania Myanmar lam thuthar kan bi chiang le dawn ani tunkar zirtom ni somni paruk April sang ni somni pakhat lom tura hian Association of Southeast Asian ramsom min sui khom pol da chuan Myanmar tungchang ngai tua turin Jakarta Indonesia rama thut khom an tumta Myanmar ram ayo turin General Minam Hlaing atel do ni in Thailand Foreign Ministry chuan apuang Senior General Minam Hlaing ero in engma ala soi lawa Asian member engzat nge tel tur puanchian ala ni lobok Reuters News chuan Cambodian Prime Minister Hun Sen chuan Asian meeting atel tur thu Facebook Asia kati Thailand Prime Minister General Prayut Chan-o-cha le Thai Foreign Minister Don Pramudiwana ite chuan Asian Summit an tel lon ti Thai PBS World chuan atalang Asian ram te hian Indonesia khopui Jakarta Secretariat Office an ya chairman ni na chu anin thak kwal thina wangin chairman ni na wan tu rama piang Asian Summit chu an nei mai thina tuna Asian chairman chu Brunei Ramlal Sultan of Hasanal Bokia ani Indonesia President Joko Widodo chuan Myanmar ram buaina chingfel turin Asian ram hroi tu ten mai chana soihona nei alo roto thina ni DI Rodi chanchin bu chuan hetiang Asian Summit lo om tura wangian Singapore Philippines Malaysia le Thailand rama mithiam te chuan raduam takachwa an be se hle ani ati Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi Milan chuan Bangkoka Myanmar Foreign Minister Una Maung lo muto in Myanmar tual chung buena chinfel dan tur alo soipui to ani zirtom ni kalta April ni sompurukhan US President Joe Biden le ama thlop tu Japanese Prime Minister Yoshihide Suga poin voithausa khun khan takin tunlaya China in Southeast Asia ram then khat sumle pai chakna manga athunun influence dan te an thlir duna abik takin Taiwan le Myanmar chungchang ta po soidunin Myanmar rama mi puiro relna democracy om theina turin le tharum thona le twal thana ti to pandu ti thucho introm siamin Myanmar rama tharum thona le mi pui pui sei lote thana chu andem le ti an puang ani mase kalkal tamaya committee representing Freedom Su Luto CRP Choten Tangrual Sorkar National Unity Government NUG andin takle Sorkar Lailok Interim Government an pom thu emo he Sorkar himthla anga Cabinet Minister omna chungchang an soilang lo ani Myanmar mipui then khachuan CRP Choten National Unity Government NUG andin ti an pon vele khan an lom ema social media manga an talanna Facebook a reilo te chungin mi nuai ka sing ko sang po lain like an pe manani Myanmar now chanchin bu chuan NUG himthla Sorkar chuan reilo te khothlang ramten an pompui recognize tura anin beisia Arab Spring ang dawin thlomna le pompui tu an nei thoi anin ring le ani ati di Rodi chanchin bu chuan CRPHN Myanmar Special Envoy to United Nations atana anruat Chinpa Dr. Sasa chu National Unity Government Sorkara Minister for International Cooperation atana anruata Chinpa tho Dr. Lien Mung Sakhong chu Minister for Union Affairs anruata ani hi Chin Consultative Assembly le Chin National Front Vice Chairman ni mek le Chin State Autonomy le Federalism du tu ani ati kachin tlang mi ten cabinet post pathum changin chung ta chu Vice President Dual Lasila Minister Dr. Tu Kaung le Georgia Lerpan ite ani committee representing Pidong Sung Luto CRP Choutedin National Unity Government how to the chuan Asian Summit so mani velo chu an vi le a National Unity Government Sorkara Deputy Foreign Affairs Minister
Moi Jawu chuan Voice of America radio hena Asian ramte chuan sipai sarkar chu an som tur ani lawa National Unity Government telo in biana chuan ra tha chuin a hloting ai lawang mipuiten Myanmar sarkar ayo turin National Unity Government NUG an thlopin an ring ani chu wangin sipai sarkar pum tur ani lo ati National Unity Government sarkar a hian cabinet member som pangale deputy minister som pani omin tlangmi ethnic group parukayo kachin karen chin mon kain kareni taang le chin ayo antela politics thila tonsien nga lemlo ma se le ka thiam well educated tak ani thung lomani the New York Times National Unity Government sarkar foreign minister do jingmar ong ichuan Myanmar mipuiten an digna le chan vo le zalen na nei turin aman an pe kan huama international community ten sum le pai venimna financial and security amin thopui le thop kan genani tin a jiak bok Arakan Army 10 National Unity Government sarkar telve an tumlo thung tlat mai committee representing pidong sung lo todin National Unity Government chu tlangmi namsipaiten an thlop tha tel an tumnuala soi ani lain Rakhine Arakan State a namsipai Arakan Army AA te chuan tel an tum velo ti an puang thung Asian Nikkei Chanchin Buzia tanin Arakan Army Chief for Staff Brigadier General Tuan Rat 9 kumsomli pathumi chuan CRPH din National Unity Government chuan din mun zom tak min pek an tiama ma se kan zom velo keini chuan mani a dinna onstan kan ya kan kalpui zel don ani ati kumsang ni pokwa April thamaya ni som ni paruk lekin an din Arakan Army freedom fighter chu an thang duang hle maya tuna hian raldo mi sing ni chuang om mekin mi sing sari ni chho an tum ni in Arakan Army Brigadier General Tuan Rat 9 komtu Edward Colley chuan soi Tuan Rat 9 le athian Arakanese tlangwal som ni paruk te chuan Kachin Independent Army KIA puina in Myanmar tanmado laka anram le namveng him tura raldo turin Kachin State tanpana KIA te chuan Myanmar le China Indiana tlang rama training thatak lo pein training an nei zo chuan an mipui Arakanese Rakhine ho te chu namsipai tang turin an buat saitani laija mun Kachin State a inbeng belin chu mi hmun atang chuan raldo reltanin Myanmar atanga Rakhine Arakan tan independent solin tanmado ho te chu than le ti sen far nena beidu tok mai lewin lu chum ban chum huamin ral thom ne nan ma chon chhotan ta ne Rakhine State ti hi tun ma Arakan ti thin kha ania Arakanese ho te hlau nei vak lo don toy ang reng tak le huaisen tak nam ni an suya kol Myanmar ho te point an mi hlau zong le to khir tak an ni anti Tuan Rat 9 chu suite akiapa piangin suite kolesa military engineer ajira marje azir chuak lo ama komtu Edward Colley chuan a ophoya American English manga tour guide thinka Arakan Army din tu ani ti in zirlaite kun hathok tu tele worker tam tak indo nun chan guerrilla warfare azir tu ani ati Brigadier General Tuan Rat 9 chuan ka hmu chak chu Olympic Games a kan ham puanzar flag phewat wat le chumin waya kan ham hla sak chu ni high school ka kalai kum sompani kan i lai dai to tangin zalen na sual tu freedom fighter ning kan chia tatmado ko sipai te chuan kan mi pui te chu hlei nei takin anti du da in anti re theiani ati chung Arakan rama cheng te chu kan mi pui te nia kan thisem zom pui te ni thlei bik kan in thlona tenen be an to ka chumi lakatanga chan chu chu kadu ani kan sipai Arakan Army te chu khuwa an chengai lawa keini chu ram hwaya wangwat le thosikara kan omani mase barmi sipai te chuan khuwa a cheng te chu an bituma mipui poi seilo te chu kutthla kian an beya chu tiang chu firfia ka chena te ra regime ani ati Brigadier General Tuan Rat 9 chuan
tanma do howin en sana le theibik na nein an en kolin a in hriani Human Rights Watch chuan let kar khu a Rohingya Muslim chena in zani hal sak anga soin AA ho te chuan sipai convoy ambulance le naval base te an bei chowa kun sang ni som pa kwa khan President U Min chuan Arakan Army ho te thil ti ran chu dan le thu pek ta na hlo takani ti in mi ruk bo le ka hlum chi nga an puwa terrorist group a puangin tatma do sipai te nen an in zo te sa zu ve chotan ta ni tuan rat 9 chuan nupui ninjar phiu ania hetianga an ram mutak tak main Singapore Thailand vela an mi le sa om ti chu be popin an hui khoma chuti lai chuan fanu kum som pakhat mi le fapa thali le ka upa nein December sangni poriata Chiang Mai Airport Thailand Thai Police ten an lo man ta ni Burma thonle tantom chu United Nations Human Rights Commission le Human Rights Watch lamin thonle lo turin an boipuia Switzerland ramin ven himna political asylum alo petei hlau maya Myanmar sipaite kota thonle ani talo ani April ni som poria pathiani zanda sarile chan ve khan yan gon khopuya Japanese journalist week Kija Zumi kumsamli pangami chu sipaiten a che nai tain anman yan gon dai fema insane jela anda Asian Nikkei chuan he tu hi aziaka Japanese embassy point an fin fia to ani week Kija Zumi hi February ni somni pasari khan yan gon khopuya sipai sorkar na dulo na kongzo tu te chet vel dan ko watuma online man alo ni to bok ama hi Japan ram chanchin bular Nikkei business reporter thin ani February ni khat atanga sipai lamin nipui thlan sorkar na an chu saknuwa ramsang sang US Canada Australia Britain EU ram ten an sem sang sona an in sum do na te an chu cha wangin Myanmar economy chuan atua chhomeka an thil thon chu export chu US dollar tu le ding on khat point pasari zetin a kiam to an lak lo import po US dollar tu le ding on ni point pariat tin a tlem to ani Myanmar ram hian natural gas offshore anga wangin nikum sang ni somni kan natural gas chu US dollar tu le ding on thum point bathum manjat thon chuakin Thailand a US dollar tu le ding on khat point pariat a thon chuaka China a US dollar tu le ding on khat point panga mana thon chuaka French company Total Yaden chuan US dollar tu le ding on thum man vela boi pui chu a chol san zui ve ta bok tin South Korea rama steel siam tur la la lian tak post ko poin Myanmar sipai sorkar nena an thodun na ati to ve ta bok ani Myanmar sorkar chanchin bu global new light of Myanmar chuan October sang ni somni tanga April ni ka sang ni somni pakhatin kara sum mu turangai US dollar tu le ding on somni point pathum paruk atangin US dollar tu le ding on songpanga point pasari pariata atla ni in atalang Myanmar sipai ten tu ma tangin Russia rama thil anjirna sa thina sipai tanma do sangruk velin Russia rama science technology le engineering anjir bertrin Russia siam ralthuam MiG-29 jet fighter EL-130 jet Mi-24 le Mi-35P helicopter Pesora 2M anti-tank missile Orlan 10E surveillance drone le ralthuam te na US dollar makladoi zariat pasari laiman Myanmar chu Russia train alo lei to ani chu wangin Russia le Myanmar in kung kaina chu vantlang rin phak bakin arilin athuk le ani Tateshi Higuchi Japanese ambassador to Myanmar chuan tuna sipai sorkarin kunsang ni sompalia Thailand rama sipai sorkar na anglong takin hel militant be angin main hel militant be ang main mi puitan be chiam maya asot lo theya nakena chuan general min aw hlai an ati dana thlakemo ama chu aban anga ngai mai the ani ti Anthony Davis military analyst Bangkok based chuan sangkha zo somriat pariat democracy du tu te chu karuk chungin mi sang thum don an thia September ni som pariat final ni taka chu mi zanga an thia sangkha zo ko suma pariat mulama se pain chu tianga thil ti nei lo
Thailand sipai che ve ma se Myanmar sipai te che dan chu u chuak na sa takani ti in Syria rama President Bashar al-Assad hnuaia raltan maktaduai rukpon poruk don om ang chu thlengve theirang ani ati Kovela Syria ram tual chu indona civil war chu mipui tlan dar le refugee tamna ber ani voin thlengin Myanmar mun sang sipai sarkar du lo tu ten kong zo le pun khom nein lung oi lo na lantir na anla nei chun zom jela chuti rual Buddhist New Year thangjian lomnan sipai sarkar chuan zel tang mi sing ni sangthum za somret pali achwa chumi te chu biswal criminal case tia tang me kan ya then khat chuan zel tang chuak te chu mipui tan chim om le hlom takni thei turin an soi tang chua jinga police stick thil wanga man then khat po chua tel an ya Assistant Association for Political Prisoner AAPP chuan mi sangthum zani somni pakwa man to omin thi jasari somthum pakwa anam to ati media then khat chuan thi to za thi mi jasari somnga tanga zariat tling to in anta langbok pathiani kalta zanda sarile chanve khan ledan district yangon khopuya bompo komin grand hotha international hospital bula police station omna ani bompok wangin sipai pakhathi in mipui liam tuar anombok ni nan soi sipai te mipui pungkhom te chu bomti puak tuan puwa tu pol mai nan ti an ni le ni lo an puang lo Reuters chuan mogok khua lunglu lai chuana mi pahni kalum an ni ati Myanmar naw chuan thotan ni khan kyo kimi sansten malama mi pahni kalum an ni tina ta langa kani township second region a ni jan kalta dar huwa khan tlangwal ko phio kun somni panga chu alua kani in puithiam ni tuma kyo kami veili temple Mandalay atanga kilometer za somsari panga la ani ani chuan police ten chemte veilum ani ti lekha anjia luitir ti in Myanmar naw chu ashel thotan ni khan mekhi tila mona sipai du lo na lantir alani chun zoma tuna an boruak thirwang hian Myanmar twal chung boina hian fel mai thei ni na lang lowa an la boi deuh do ni na langa Myanmar mi puiten an zalen na sual chuang tumin nunna thapin an beimek ania Myanmar sipai tat ma do tela an chenun rong tel mai bok sia he an boina hian he an boina hi a felma in nunna engzat nge hlau ani don ti hriat phak ani lawe Syria twal chung boina ang mai kha he ram hian kong a zo mek zel ani bere ole tuna news reporting ngai nom tak kan ngai thlak tak kha mizo tlangwal smart le fel tak mai city larinoma Cambodia rama omek kina aronjiak ani view ta hne nangen na hanje velela kan channel ni subscribe saklo te khan subscribe ti khamilo me sak ve ngai turin kan ngen chewa subscribe ti me zawa notification bell ka met le in ola inda donia